angka 2 pasalang wa minasa palabangang iri lalanna ya kasampata cinampaewe ya naritu nomor sidi aga sitonganna parallu malakda lay harapkan rilalanna atutungan linota narekomelo ki lolongangi asalamakang rilino nania annanunganna asalamakang riwano akhira. Kemudian yang kedua aga parallu ipahar riseseta yarega pekui care pangulo isininna atutungan linota sarekomangi yaro angkai ijama aja na sia-sia bawang yarega aja nih bagi 2 atutungan linota na sabatar lanjur yang angka istilah ulangi pemang terlanjur yang angka istilah napakangka 2 tallu tau panritata nania sila surah salata maka daya ro atutungan linoy labi makanja iku ipasya imbangi yarega isa imbangka ngilino si bawa akhirat terlanjur ya istilah yang kamadari ya kata nimasa onrotona pahatta maka daya ro jama-jama linoy ibagi 2 isi bawa jama-jamang akhirat ya kuya pribadi dia usapaka na reko makada harus isa imbang kalino si bawa akhirat ya kuya salaiwi lino akhirat bawa nekia catatanna detoa kada salaiwi jama-jama linota loki ri masiki etuda masikiri aja ni salai masiki ya koto mangingi masikiri to mangaji ya koto mangingi mangaji masampajang ya koto cakarudu to matinro ko masiki tanaya ro harapkan detona cocok maka de isale jama-jama linoy tapi pekui carana ya ro jama-jama linoy dena terhitung sebagai pekerjaan dunia tapi terhitung sebagai pekerjaan akhirat. Maka de tau pandrita ta Hujjatul Islam Imamul Ghazali ya komelo kololongan ya akhirat na po Allah taala nan ya melo kololongan ya salamakang mananunga riwano alino akatanima say 2 pasalang nomor sidi pakanjaki singkaruna niya mo nareko angka jama-jama melo mujama nomor 2 nareko angka mujama sarah kang ilauri po Allah taala dengan angka na doa ipakang karilalan na tungka-tungka pakasiwangi aja na mo mela mala contoh nasabaya di jama-jamata ya komelo ikaji atutungan linota na ya mujero malolisu ya di papasae tuli itaja mi makadapan na sopasa ya di padangkange makadakenrong kagagawa dieli ya di pagalunge ya moro jama-jamata malolisu ya napura isangking asebe to madako senapa sito magalus si pema ya di padarae ya kopura idupa gagalay komporo si pema ya di pakantoroe guru sekolah na yamoro jama-jama malaulisu ya kui harapkan imakadaya miniasang jama-jamang akhirat na reko angkai rilalan na masigie ya rega na reko ya panatarhitu jama-jamang akhirat na reko kidala masigie na moje makadaki sa imbalino akhirat dito bajang apa sampajang akalima sa susiwan ni degaga tau monro masigie ta si jama sampajaloro pegaga nala ni tandre si tangajang ya ko tomas sampaja ta 10 manne lolo sikiri 20 manne malampela dan ya lolo sampaja sunna berarti dia naganna 2 jang umur ipake makasiwe na reko sampajang irenuangang ta coba garereke ngisang siajangi matindro sia sosiwan ni sia jawat tu istirahata na 20 pajar hilalan na sia sosiwannya na 2 jam ya tipake makasiwengi 22 jam na tak de bawang ya nariasa sa imbalino si bawa akhirat yang pe makada tau panditate ko sampajamu mi maranua nga macipi magi na macipi na denagan na 2 jam okoni sitongan na monro pamahamangi harus layarahkan makada pikku carana ya tona na lalan na lengi tau panditata patasapue nang ka istilah ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul ya moro istilah na pake tapi carana tate kehidupan epekku carana supaya aja gaga terhitung lino angka manang terhitung akhirat 2 mi pasalang nomor sidi niya misi bapak dongang kuncinna sitonganna asalamakange kuncinna sinina pakasiwenge okomana minya isi bawa padongangi
Ya mikonia mana saidi maninonri bahasana. Magi-magi bateta pakalu yang penting sesuai arahan na agamata. Ya ko pak dongeng ya gurui pah. Magi na ya gurui na sa angka tertentu. Dena sambara pak dongeng ibaca na reko tomelo jokah. Dena sambara pak dongeng ibaca na reko angka aga-aga melo ijama. Angka anjuran na agamata maka dia makanja. Ya nampai makadaka ya ko pak dongeng ya gurui pah. Ya ko niya na mode niya gurui. Yang penting ya rah kang iloko agamay. Na makanja je ya taloma sampajang agay pau. Nang kajede na pajay pau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati sitongat-tongan na sampayaku wa nusuki pakasiwekku wa mahyaya atutungaku wa mamati amatengaku lillahi rabbil alamin. Ang kamanang upangolo loko po mapunang isini na alangi makoto nga mogaro. Iya ko atutungangi jama-jama pakasiwengi pangolomana galo ko pangalatala namay gataw komelo ilaw galungin asame kalau magalo na masija may so galo kulutanangi takali makue may gapadara makadami kalau racung indara ko supaya masija mate sarina lawasaki barale takali masoli barale makokoe malada kirogi nareko sampajat tawawa ta akui sebagai ibadah risesena pangalatala rogi ladaki. Yaitu nabita mapamulay andre na tawe mapamulay moto nagangka matinro na pemang na turo manam. Ang kamanang anjuran na rilalan na gamay. Yan ang pay makarataw panditata aguruki. Nang kamana di tulalan na anjuran na. Nomoro sidi. Yan na jolo takatani masa. Iya komelo ka tanaywi o kwe ilalan na masigi makada. Aga tapaw kumeki mandre. Aga nyata. Nuliya mo paromayga. Melo ka manre maliwasa nga sa ding age lolongan maso iya niya to padahal ang kaanjuran nagamate nigi-nigi tau manre manya untuk laksanakan ipakasiweng ilaw ripong Allah Ta'ala telu na lolongan nomoro sidi makbaraka iya tunanrewe nomoro dua iya tunanrewe mancaji pak buray kemudian yang ketiga siagi-siagi agaga na timpu segotu itu nilai pahala na lolongan. Na mega na tau manre mesi dito na de panangkananya ko me manre mega ha makalmanya muka iya bismillahirrahmanirrahim tanyanya asan ya roh Allahumma barik lana tanya to nya iya roh itu adalah doa nya na makana magi na to manre makana unia ka ni manre karena melo kata tongin pakasiwen ngalori pong Allah Ta'ala berarti to manre untuk beribadah jajaja tamas solada. Makanya itu aturan agama apa ya ko to manre untuk beribadah na denu le mas kasiweng ite ko masoladai na cakarudu maniha yaitu ampai maka na bita maliwasa po manre pajay manre sebelum masoko na saba andre memang purana porma na bita maka arah kami supaya untuk makasiweng ni Komi more napai andre be bawang jiji kong kagaga melo tandre ang kagaga melo tinung tanyakan untuk beribadah kepada Allah sininna yaitu tamay ang kamana nilai pahala na siya batu warak ko tandre si tanggal litere kang inasang talungas sono jemita talumpan nyo kilala masigi din ang kamusalay na tudio ko majituda mas kasiwe ma ya ko runtu ko mangaji masikiri pusik masikiri masampaja siko din ang kamusalay masigi maka dero sahaba emima ya Rasulullah maka din nabita ang kagaro keluargamu maka de angka ya Rasulullah maka da si nabi tajajang kami jamu maka de angka ya Rasulullah maka nabi taniga na pepandre maka de yaro nasang kamo mureko maka de nabi talabi makanya to mure munaiko jadi na cacato nabi takulito makareso yaitu ampai maka daya faisa faraga tafansap ya ko salasay cidi jama-jamang asija ko sapa jama-jamal yani aja mun robawa yaro jama-jamangi pa makokoa makai katau nasame kalau mangoje wa cici wa kamajaren cicila motor ya to mitu talolo ngapaka maja cicila yana tu ampai angka istilah muba maka dalalungi akhiratmu naciolinomu ya kolino ilallu de nacio akhirae aplikasinya ya gagawe ya kongka gaga melo ijaman ya akhira aja nanya lino makiro sina makada to loma sampaja ya rolino ilallu akhira ilallu dene yaro namasuro
angka panapsira maka daya tulalungi akhiratmu macuti lino ko akhirat lalung yang kena tahu pandrita tamale contoh maka da tite ko tomata na ngase ya ko asita na tu matutu sari tapi ako tomata na sari de gagase tu nare kalibaraka ngero tapi ako melo ilabi irinci agagawe pemahaman na tahu pandrita ta patapsere ang kamakada ya sangi lalungi akhiratmu na culinomu ya kong ka jama-jama lino ijama niatkan untuk akhirat kigayasan meki lo mangoje aja takada meka lo mangoje bejeng ka upolen nang kawakamajara cicila motor lino mieto akadaki meka lo sapa idale halala na po Allah taala mamagi-magi na ang kawat ding ulolongang uwalingi keluarga ku na niwija-wija ku na ang kawat di makiku na lori agama na po Allah taala niat menegakkan agama Allah itu adalah jihad niat bawang sidi bawang ciri milo lo sapa bakam menjadi cicila motor ciri milo sapa dale halal na po Allah taala untuk wija-wija na mamagi-magi na wadi makigu na lori agama Allah langan na yaitu maka dai nabita na po ada nabita rilan na si deha desa siapa yang berjihad di jalan Allah si jami teo kutuma berjihad di jalan Allah masarolat dia yaitu si jangi nanya masampaja sunat talusa burakan na si jangi mangoje nama pamulai elelatuan ni ya ko makadami me kalau makam ja cicila motor sia-sia me matika tu ngata eganna wattu tasalai dena akhirat tapi ya ko tanya kang untuk sampai dale halala dan pong Allah taala ipandrangan wija-wija itu adalah jihad di jalan Allah karena berniat menegakkan agama Allah hukumine emun rohi pasumpunna angka tau jok kepada pada tanah masapa angka mato pakka maja cicila motor na lolongan angka mato tau pada malolongan tapi cidi malolongan akhirat cidi malolongan lino mi bawa puluk kuminiana mako kuata arah kangero yaitu ampai aga je gunana sampai jas subuh angka je tu napau nabi tarakatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha maka de Ibnu Qayyim al-Jauziyah rakaatanil fajri dun raka sampai jas sunnah yolona sampai jas subuh masarolat di inaya lino lololisa magai ya mupura sampai jas sunnah yolona sampai jas subuh tudano nama nawaiwi aga melo mujama sesso niakan nyokor karena Allah manasani mege mulolongan na lino lololisa apa mulolongan i akhirat na degaga nilai na lino komelo ibandingkan akhirat ya na tu hakikinna manuru Ibnu Qayyim al-Jauziyah apa mega tau maku tanang maka da pikir carana nak kada don rakami na masarolat di ilino lololisa iya ko ya miro don rakange tajama acupu mopi sitongan na harapan na ya ko pure tajame don rakange anyane aga melo tajama sesso yo po barae angka agenda na tate siko la tu tate siko ako ami ujama tate siko la tu tate siko ako ami ujama ye di deto na para luyero magi wa kada de na para lu nang kasampa jaloro ya tu sampai jalur palawangi jama-jamange ya ko tumatanga majama tumatukang batu ini kang sampai dale halal na pong Allah taala jadi patukang batu ya na batawe papisawi rewa kijolo arakangi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin to rewa si coy paring ngerangnya na peloma jama sih ya na tu ampai ya ko bangi tawe idi padangkangi salaiwi apa mabela kailes seatie dina sesuai aga melo iharapkan rilalan naga mata apa iya ko tumasampa jamo na baca inna salati batungan na tapi mega je tau baca dina pahangi onroto na kaleselese na pawi maka da ihdina siratal mustaqim tajaloka nga pula lampu alina kaleko-leko ya rumaya ka pa dina pahangi batungan na tarakang ice dia bupai maka dia ko masampajang na dia panipaha batungan na sapaki buku SD tai batungan ni cuku-cuku ki maka daw makopi batungan ni ya to na rumarepa eta baca batungan na aga ya ko kulu Allahu marepa tala pangupunan kamoto kurang ka batungan ni ta cuku-cuku ki batungan na maka nyato tu ki paha-paha ice dia batungan na ya ro ati rot mak buju mati ka daw makia katana apa maka hega tahu maka da tahu pandrita pada me atau jangan apa atau jangan me atau mapo dini sakadaga na pau apa ia tu pas sampai jange na rekode na pahen kadaga na pau mawatato tapi tatai make apa lang aja to sia takada ya aja na pe wasam paja pak deu pahangi asam paja ni
suro mi maningka apa na cecamatona bita ko tulima aku itaw maka nang bita rogi itu tay na reko pada mi yesu si bawe bani tapi bangkaro itaw na reko makanja bani na yesu jejero gamata tulinelo nelorang berkembang jeje kota apala ni ro kulalau tak guri si batuangan na ya kota apala ni batuangan na lete siki tala si sura liange makomo tu na ramai ka apa ya je ko elo makamo si jana apala tas silampa na siya sumina apala tapi ako baca koraha maka to ni galasana na saya je rulile maka kaddo dan iri sa palepa apa malepa ko pabaca korang dari sa palepa ko baca korang tapi ako magosi magala mo paleko jadi oke situ kan namun roh piku cara na taarakan ya tutungat selalu berkembang di dalam agama batungan na iarahkan ngiloko agama ya idi tau ma pakantoro ya kumeki lo kantoro agay pau unia kangilo untuk memberikan pelayanan kepada umat nah ya kuyalingi pelayanan untuk umat demi pengembangan agama itu juga adalah jihad ikan janah betungan na puluk kumini angkat tau nasa wame kalau supaya mesti matarima gaji itu itu nalulungan kama kwamiro betungan na iro agama ta dena larang age jamata yang penting halalai dena tengi agama magalu dena tengi madara idi menjaga beta jama yang penting anu halala tapi ingat kuncina okinya ya komelo kijo katanya kangi aga melo tujuan na pakasibeta betungan na tujuan na jama-jamata aja ni pacio li palarilo kulino tapi palarilo ki akhirat jadi sinin na jama-jama lino terhitung akhirat ya korwaki jana madompeng ni aku makadaki meka lo madompeng untuk sampai dali halala na pongalatala mamagi-magi nang kau pandreng wijaku nang kawading upake pasikolai untuk kembangkan yang kemana pongalatala niat ni bawa ni jadi aja tepat turan nulatak na tumin rahmatillah aja tepat turan nuri pongalatala aja gi jama-jamata yang penting halalai aja terus kita reking makadawa ya pe komaki itu tuman niat mani bawang aja na tumas sampajang dito na cocok apa mega tau ko majama ni madompe ni madara ni matuka ni nalupa ni sampajana dito na coco apa ko to metama suruga parali goncing ya na masigita tita he ya ko to ko ni bolata aja na masigi ko na bolata ya ko pole mali sa primbe pole mali lamari pole mali komprogas pole mali kadera na de gagoncing na bola o kumana me tu lego ilapo makomati tu sitongan na sampajange namo mai ka malata ko deta sampaja de to gagoncina suruga na makarato salatu miftahul jannah jeje ko gagoncina tapunai isaliwa mi atu silapo malata de to gagunana iya na to ampai yang kasampaja supaya tahu kaya ro apa mega tau nasang ya bawa nari lalung apa talun rupa ya wita tahu ko kamput tama ko koe nomor siden ka tau sampaja bawa na lalu na lupa jama-jama dinona angkat jama-jama lino na bawa na lalu na lupa ya herana kaya na harapkan agamata lalungi jama-jama lino tapi niatkan untuk akhirat iya ro na harapkan ro yan na to ampay makada aja jadi saimbang ka pamesangi mega po to pahang yasangi mamasang akhirat sampaja di bawang de aja kita zaman ng kaya sa makada wanusuki kini makadami inna salati wa mahyaya de gagawa nusukina na pewading tapi yang kawan usuki pakasiwia ya sangi pakasiwia tanya sampajang tapi aga jama-jamang yang bernilai ibadah ya tiasa pakasiwia kuni munroy ya menirubawa taharap karo kemudian yang kedua apa iya rona nomor si dinia iya rupa sumpuna nomor 2 pak doangang wah ya mi mawata-wata pak ya guripa na bonus itarong makai ka bonus nama pamulai anak-anak angka contoh pakasiwia latu tau matoa namola to lato yang penting meringar ramu yang kato pakasiwian na kaya pakasiwian na iya ko anak-anak isuri mak guru mengaji isuri mak guru masampajang pahalana sampajan na nanay ko de panabalega lari loki tau maton na bonus na tamatoy mapunay bija-bija madecing mega po tau maton na sepe na ko de pamule masampajan meloto po ha au de aga gitu ko di monrohe jadi ero anak taro bonus na to sitongan na ya ko masampaja ngena tenang kapalan na loki jo tomotona na rekore panabalega tanya pale na lolongan kemudian ya roko anak na reko maraja nih punna ni tanggung batongan na tama ni usia balik anata
amana ya tu ya ko makasiwing ya na tanay mo suroy tataki malolong nga palang jadi kiri masurang ite na jami si de pakasiwe tataki lolong nga palang pada egan na jamay pakasiwing na lolong ngirto jamay ngi tapi de ni kurang ngirto mak jamay ro pakasiwing ya ko tasuri telo masampa jalur tako lotong ya ko 10 liter barana kene warra 10 liter na lolongan malolongan ti di 10 liter lengi sampai jata jadi 20 memang ni liter ta lolongan ya tu ampai sahabat nak giri-giri molli sahabat na lo masampaja betungan naga na rinreje na chaloy yo pui di kong kata ko to lalo na satu ga kutun na yano dia na melo masigi dia mana ni oli tapi ang katoje to ko yoli mapakire-kire nasa ikomo ajolo namuy ko tamagamo pa tu yan ampay pa makoko ang kajihad para lumatan raya katani jihad kesabaran iya makparalula data katani mas iya na tau mato dega jihad kesabaran na ang kanang kanadiksi ulun na iya ko pacarama dega jihad kesabaran ang kanang kanalari bawa made apa nama kaje gato ko pure cara mai pakanjaki jijimu para apa oh be si soro-soro mopi na mangingiki hapudangi de toje na makado chami makalingai yo ko ni he betongan na ya ko dega kasabara ya punai tama parentata na dega kasabara na punai na sabaya kong kay jama pasting ka mana salana toki masapari mako ang kato di nasapaka mana sadece ngi jama nasa maka mana bela lo rosi masjid na tawin kamu masjid na palubang may gato may gapawi makoro padahal dia na pahangi maka dia padang kawarra ko tan rutedong layu pa na mabaluwara nang kamanto pangaliwara ko tan rutedong magi na lo mega saro na koro ini pasapari o kilo masapari mabele lo masampaja pa mega palana mega jongkana jewe ede na lolongan ngero tapi iya mina salah bu dari ko mi talo mak berejama kalau ki masapari yan na din na batu sapari din talo mak berejama oh salah itu iya ro sapari ro bek bicaran to lima canding atita mak berejama salah satu tujuannya kemudian doa unai iya ro doa ro anak-anak gang kabalik angkato apa kui tomaton na suroy yan na to ampe di tomatoy namudon lapa mi ada ta paringerangan ya nak ta kodecing malolong atoki namo makarami enak ya kong kadece melu mujama bismillah ko ya kong kagaga melu mujama bismillah ko pasang kapa ma bismillah nata siaga hurufuna bismillah 10 sera ya ko 10 sera hurufuna bismillah siaga palana sirato sera pulona apa ci di hurupu 10 palana sirato sera pulona na longa palangan na si kotor na lutang tomatona ya ko manci guru sikola ya nata na siratu murida na pak guru makor malulungan mopi hai dia nang katareke ngalamperan nagagay ukon ni tareke batongan ya ko ta pak guru ya nata ma bismillah nanci guru sikola na pak guru murid na siratu murid na pak guru ma bismillah silapo amala tadi tisa bilangi tapi makai kata makutu ini orang podangnya na saya tu bangku ku ya nak kata ni pauno iya ne makai jatuh lina pak guru ngena na ko ni he bonus lah ko tomato iye bonus ne di Indo Amoy kemudian tau malada mato tau de na nule mangaji paya tu ko malada ni mato atau ina buta-buta na napi talu barisi na baca madari barisi kadua na baca pamulana barisi kapala tu capana batungan na lete imatan na layawa si garu-garu barisi na sabade na naman asa masampaja ginasang buat bawa maniko sujui ang kamato bonus na aga makadana bita ya kibaci kulalahu katan lupa ada kipatam ya korangnya kacicang ya na rupa burana aja na tabaca di kode na tule ko tabaca tuli salam mani kulalau na tapako di koling bonus na tau mato ero tanya tau malolo mega apa tau malolo tuli kulalau to minagan ruso ko ni he batongan ang kamana nalengi po ngalata alala makasiwengi batongan ni ko mato no de mule mangaji na mo baca pa kuli he meki matinro yedi tau magalae mo pangaji-ngaji ki tak 2 geso tak 3 geso na tulay apa matoani
madodotoni engka mato nigi baca alhaakum mutakasur akacicang latusi di suran narekuliuni untuk gang kata de paringarana pade ko nabaci sisa buaya di lalana korangi angka sahade sana makanya mah na iya ko sisa bu aya na melo hapageso labi pageso ya alhaakum mutakasur bagi baca tapi pak bura tau mato ya ro oke he betongan na iya ro agama tadi mematoga tulina Arab kagang kamato akasia leko apa mereka kata mato ya mato anak mo dia naji uleh napa ni mato napa ni macawe mati pak ya tu mato ay mana saci di menina tajang mati mato yupi di malolo dua mo pa ya kuda tu mati malolo tu mati mato yupu ko mato mana sani ukuni mo dasar nagama betongan na pikir carana ko pado ngaro na makoro sampaja sunna makatuiga ikan na bonus ko sampaja sunna don raka sampaja sunna yolo na subuh na makatoje gato yang pe makadaka koloki masapari makoe belata tu pole bolata letu uko masigi aja ta lupa bawa masuk ko pure masampaja pasampaja perlu asikiri ki jolo apa ya ko melo ireke makadatu agama nigi matana timbangat de cinna tahu salama nanya tu ko matana de cinna na jana ya ko matana ijai na de cingi tahu cilaka jadi ya tu sini napa kasibingan kemanang masumbangi barana ya ko ireke warra ni apa warra mitan reta pahan ni masih jak warra ya ko ireke warra ni ya ko masumbangi teh 5 liter angka toto masumbagan na 10 liter ke gayasang ya ko melo ima bere dega aga kotin na makada dito gayer na palisi panitia mak bere makada ipot apa salama ya to tarima yang sumbang aku mamagi-magi nak baraka na salama to tutungan na wadi nepaki guna lori agama ilau doang ngitau ya lengi sumbangan jadi malepi duai mak beri warampara mak beri tipa doang berarti wadi jadi 10 liter talolong angka apa tau masumbang manu apa je panitia madar na palisi sakadagan na liang oh ya ku ya lengi pero mana sai ma 7 nak beri ngidang aga 2 mani liter ya tu saboy kompena koni he angka lalu bangka kompe na yan asuna semua kalinga mo gajero na karena Allah si dijuta ya tu karena Allah mo na pau ilala tapi masih saliwan na pau yasan na bangkai kompe na yato masampajang imakohe loki ya ko pas bangite na to lupa ta kama na teto tamana purana mabersal lang imang itu lupa na masu ya ko sampaja derejama barana 10 liter ya to mitu talolongan tapi aku munri itu udah masih kiri-sikiri genne 15 liter munri mengaji-ngaji ku pure masampaja genne 20 liter masampaja sunna siki genne 25 liter angka tau male tudang ini laudo genne 30 liter na susuido pi dosana pa istighfar jadi may kana lolongan wadi jaji cice milo masampaja loro na polengi 30 liter angka tau 10 militer kama pimang na lupa tama purana mabresa lang imangin lupa na masu ya to kami 10 na bawa rewa lo bolana angka to tau 5 militer na 10 liter magay na uja imangin nasa manang kay mama ko tulia menuri baca to mangingi bawa kurang isampajan na saboy tapi angka pamalada bangkay kompe na namo salisapat na yolo na nampara manato salisapat na sa diano la saudwe di sakar magi nang kamako tulia ripake yano kasi nga suni na pake ro salisapat na di parang kana sili-siliwi ya mana baju yun na yano rutan mana man kamane pa umana ngiri sa po amalae apa makarato na bita ada majae ang kamancaji rutungi amala madeceng aja lalo tajagai lalu he yaitu ampai ko pure makasiwet tabuku tapakanjaki buku na yang terakhir pak angka mau pacara mondrina pak yang terakhir angka malah daw pasangangi nasaba ya ronania sini na jama-jama tapa agi jama-jama yang penting decemuy taniakan anyaki betongan na iro bate tamannya arah kamana ngilok agama sapai dale halala na pongala taala pak galu dale halala na pongala taala na sapa pak darak makoto pangoje makoto pak kantor makoto degaga papasa makomemen nih tapi tapakan jaki tania kang isapai dale halala na pongala taala untuk keluargata nasaba nigi tau saparang dale keluargana itu adalah demi mengembangkan agama Allah itu adalah jihad karena menegakkan agama Allah jadi bernilai jihad jama-jamata kanjak na jama-jama yang kumaki degaga meki matinro angka pak dong yang ibaca itu yang pertama nah yang kedua ia kung kaaga melo tajama
tapacingi memang ne nuadingi maka solari ati ya mo perlu lada pa maka tu iga kong ka jama-jama melu ijama liwa iga no koti si kesempatan ni belisi ukro kesempatan ni belisi betongan naga mikilau dangkang lai rike memang nyoko boleh seko walyang nuewe seko poi baluka nginapa saro de pigaga masolangi yaitu ampai na cecet na ten na bita tumai lela da lo pasae ye di pak balue apa maga ya kumaile lo susu ngero barana ya rumah jaya na pakli cubui makiro jadi yo potuna ya ko mana sehila naga mata pauye majai kada majai ya he tapi si ko melina tapi makurato ye to me makoro na samacha to atus tasik pau makoro na de dinariki nyero rogita sarota ko ni pak makatoje ti ga tau makat don makunro aja nan malampil ada pasakira cukup sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi